darba kien misli d-dizzi biex imur l-istudju. Għajdinna Dave, fej mort? Ġejna naraw il-post, ġejna naraw l-Ibiza Records fejn isir il-mużika, fejn Poli lu maqlu kif tajl. Minnaħa l-oħra John, wara li kien ma jaflaħx ġiftija u beda l-eżerċizzju għal-meta jieħu post. Simon, li... Issa Simon qed jieħu iktar violin, speċta Simon u għal-iktar li ħajdu għal-issa minħabba li Simon ħajtlaqna qabilna. Jessica u Nadine umu bil-wifqa ejjew qudiemi. Tirbaħ din il-finali b'31.21 Nadine Kirkuk! The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your... Mbagħad domna ma nafx x'in għamilna sax il-5-6 ta' filgħodu ma nafx. Bira huma tajjejna. Tant tagħmel affarijiet, ma jisu ġieli tħossok mixi bil-mod, ma jkun jaf fejn sejjeru. Inti mhux dejjem tifhem ma fejn sejjer. Or down tune the violin. The violin is another key. Yeah. Now that it would be tough to play that live, huh? Because Ma taqbilx miegħu, okej. Xorta, alright. Jgħidlek tispjegalu xi ħaġa fejn ma taqbilx, inti tispjegalu kollox jgħidlek. Ma jien hekk naħsebha. Għalek بالناس tense? لوش تنس بالناس Soddisfat? Waqt breakthrough kellna problema għax prattikament għamilt il-verġi li rid. U kelli żewġ biċċiet li vera kont kien ħafna fuqhom. Żamm kollox naħħa dawk. U kont naqra abjad. U rejtu li kont naqra abjad. مش صدفات Kont bina ħafna u... Insomma, mbagħad irqadna kollha. Ma li kien hemm differenti li ma rqadx waħda l-istudju, inqas kien hemm kulħadd irqadna l-istudju. Symphony. Kif spjegali, Paul qabad il-kamera żgħira tagħhom. Għad idurna wieħed fis-7:15 ta' filgħodu hekk l-ewwel l-kelb u mbagħad it-tappier u mbagħad tela fuq u kien hemm jiena u Dave din fl-istess sodda. Naf mhux li qed taħdu. Maħsuta l-ostra. Xaf kemm irqadna ġifieri għadna fil-5. Fis-7 nisimgħu imma meta ngħidlek jgħid kien faqalna moħħna insomma. Bla rispetti ta' xejn, ħsibtu xi hekk bil-mod le full on.
U omna kolla isna. It's time to rock. Sorry guys. Morning, let's go, DJ. Wake up, wake up, wake up. Drill kienet, tifhem? Let's go, everybody up. It's time to work. Battu ħriġt il-barret naħseb aħjarek. Għax kieku kallimtu ta' kellim. Let's get it together. Sorry guys. You're gonna thank me for that one day. Okay, morning. It's like 7:40 in the morning. It's 8 o'clock. I've just given them the most rude awakening I think they'll get for a long time. Żgur li naqbel ma. Jienu mbagħad għamilt ma nafx kemm insejja mqajjem mingħajr ma naħseb fuq is-sodda. Avolja qazza tejbiż għax tibqa' ċarġija tisej. No one's complained. I suppose it's because it was Earthquake, their own song that they heard. But I'll tell you something. I got you under my skin. Yeah, I know that shit. I've got you deep in guys, look at this. Right, so who's going to pick the oranges? Revenge. Għada bissa. U ħdej l-studio, eżatt bibma l-studio. Isu Orange Grove. Għalina, ejja ħammurru naqtaw l-orange mill-ġnien, morna fil-ġnien tajna l-orange. Jien u d-dizzy morna nishtru l-ħobs u l-ġobon u l-perzot u hekk. Ġejna l-ura kilna breakfast daqxix, ċassarna l-orange frisk. Frisk, għamilna ġus u għat. Kien wet id umu hekk. What are you doing there, Black? Someone else's house. Kif l-estejna, Paul dar fuqhom u għallhom l-lum John ħajtrenjakom għal nofsija. I don't know what I've been told. Marna ġiri insomma ġejna l-ora, għamilna dak li għedulhom isotonics, ġifieri push-ups, sit-ups u hekk. Issa l-jogging ma kellix aptita, ta' vera ma kellix aptita. Le, l-iktar wieħed li Gerger Dave, Dizzy kien ħajsparalu pulmona. Batejt. L-inqas li ħadem Simon. John ħapjaċiru għax